eto da vam snimimo za vašu dušu malo muzike, a znam da vi to volite i da mi podržajete svog bireta, to znači jebiga, živimo sad malo na visini u planini, vikendaši, zakon, pojedeš, popiješ, upališ sebi kaminčić, dira, dara, sve, gotiva bolje neku čarši, jebiga, kod se gura dole u autima i smog onaj gutat, ovako u Baboru pročistiš dobro, super uživaš, sve što pojedeš dole ovdje bolje se primi, a evo pušću vam malo muziki da se i vama primi, ajde malo ćemo vidjeti šta ćemo vam pustiti, na Tehniksovoj liniji, zviždi, da vidimo šta ćemo vam naći. Ova nije nešto dobra je. Samo za zaljubljene, evo je. Ako je u tvom srcu lep i ljubav ne topida, to nije dobro, ma iz kog bilo razloga. Ako su tvoje usne žar bez plamena, novi je požar srcu tvoj preko potreba. Ako ti ljubav i sve iznevjere, na pola koplja ti padnu zastave. Naćemo bolju, nešto bolje. Evo ovaj je dobro. Samo za raju, DJ Bireta. Ni zakletva da te volim, tebi nije dovoljna. Uvijek tražiš novi dokaz, u sebe nisi sigurna. Ne znam više putni način, ljubav da ti dokažem, a nikako svoju vjernost da ti pokažem. Stavi mi ljubav ti na promjeru, da će ti moje srce odmjeru, ali ne pristajem na ocjenu, jer s tobom imam ozbiljnu namjeru. Stavi mi ljubav ti na promjeru, da će ti moje srce odmjeru, ali... Idemo dalje za iste pare. Da ubrzamo malo. Po kojem zakonu to meni sudiš, kad sve uzimaš, a ništa ne nudiš. Nemaš ti prava. Sve bi ti uzele, a ništa ti ne ponudili, malo ono mesa i to je to. Šta bi onda čovjek radio? Uzeš štrika i obješ se odmah. Ogulete ko jarane drvo i ostaneš suh ko barut. Idu dalje, jebi ga, žene su takve, ali morate biti namazani, upućeni u ta upustva. Ali daću vam ja upustva samo za pratitelj, to je to. Nisi ti neko zbog kog mi vrijedi umrijeti, niti posljednju suzu u bolu pustiti. Nisi ti žena ta. Ne treba se sekirat, samo treba mijenjati, to je to. Idemo dalje, nešto bolje.
Nema skirancijeva. Rupa ko rupa, jebi je. Treba sam paziti da ne plaćala alimentacije su skupe, jebi ga, radiš za 6-7 glava, milju, daješ 2-3 stoje i ona se handri s drugima i šta će onda raditi? Znaš, to znači jebada, čista jebada. Kad skontaš, ja sam mogu imati 100 djeci, ali sreća ne plaćam ni jednoj ništa. Neki hrani strane zemlje koji jebe. A sjeća se tate i babe jednog dana, kad budu zarađivali pare, one će meni slati. A ja njima sad trenutno ne mogu, jebi ga, meni jedva i bude, znaš, pošto sam šarijast, šeitan i malo šabalajzer. Tamo mi bude i par hiljada razvučem jedva mjesečno. I ova nevalja seljačka. Da vidimo ima li šta dobro. Mora biti šta je ovo, CD sam, ali ima i više unutra. Ne valja ni ova. Ova bi valjala, trebala biti dobra. U venama sija nešto, nemojte u venu samo, znaš, malo na nos smijete probati, ali nemojte se navući. To je samo za mangupe koji su jaki, koji ne gube karakter i to može se uzeti ponekad ovo ono, ali se pucat dječica ovo ono za glav, krast, hapat od svojih, uzimat iz kuće, znaš, to se ne radi. Trebate živjeti fino, gotivno, da vam je sve u Chanelu, Gucciu, Carlucciju, Armaniju. Znaš, ne smijete se šugati tu, živite dobro, gotivno, da imate svega i da vam je dobro u životu, a ne prodavati iz kuće, raskućavati se, znaš. I primanje imate redovno, kad to sredite i šteka na banci, onda možete se zajebavati, ložite sebi kamin, uživate, kupujete šta hoćete, malo pijuckate, režete i trebe dovodite. Da vidimo šta je ovo nešto. Ajde, jedna zadrma je dobra. Ja sad igru, ja volim igrat dušam, i svi su mi rekli igram vrhunski, ali kreten, mogao sam otvoriti školu plesa, znači, učiti ovu omladnu, ali džaba kad koja god ima ličnu kartu, ja bi se nabacio i to je belaje, a mogu je tata biti, zato bolje ne. Bolje da ovako uživam sam u samoći i dovedem koga hoću. I da nam bude fino u gustoći. Eto vidiš, neko zna i rukama i nogama pričati interesantan. Jer nekom džaba Audi, BMW, pile, limuzine kad je glup ko točak. Ne volja ni ova. Opa! Šta je ovo? Ne volja nije ova, moramo prebaciti na drugi CD, ovo je katastrofa, da vidimo šta ovdje deji, šta maji, morat ću vas šatruć, džidomova za 3 tone žemka, zipa džale, deji rijamu, hau bau, vista, radsku i za bau hau. Ovaj je dobro. Oče, meće, oče, sve, jarano.
Samo dobre fatate i meč ode i mečka ode sve na njih, sve ode, ali eto, ako je prava odgojena jedna od 1000, onda može se s njom prostirat i kućit, a ne, 99 će te raskućit, jebi ga. Dok li imaš pare i jare, bit će s tobom, kad nemaš, ode ona drugom. Jebi ga, tako to bude. Šta će kući kad ima drugih, za gondžija? Isto što ja sad tresem nekoliko njih, odeše ljudi na teren, ja rano jak dođem kući nazove i tu. On jednik šoferira, šta će? Šta će i ona jedna sama, bolje da je neko čuva. A mlade se 24, 5-6 godina. Kontam, joj, ja i tata mogu biti to, šta ću kad hoće, ovako ako neću reći vidi ga papak neki, znaš, ili će pomisliti derpe ovo, ono, bolje ga zabiti, znaš, šta bi. Nek da meni zabiju nož u leđa, nisam lud. Ne da vidimo dalje. Dobra i ova. Ovo puštam ovim bivšim. Boga imam spisak velik, mašala, ali ga poduplaću ga. Pozdrav bivšim. Mislim na tebe, da li spavaš pored druge ili nemaš sna, samo zbog mene. Moja si tuga, čežnja i bol, ne veruj meni si moj, a šta sam bila tebi ja, jedino ne mogu zna. Samo jedna od mnogih samosena u noći uvijeka, ali ipak još nešto više. Melem sam ti na ranu samo jedna koja je bila te vreme. Jedino ja uz tebe uvijek bila sam, ja te volela kada oči. Ja sam bila tu da te zagrlim, zato ostavi sve, jedino ja te zaslužujem. Idemo dalje. Jeb ga, znam ja volite vi ove moje, ali eto, malo da vam pustim jedan moj dan, običan dan, koji je svakodnevan. Jedi, pi, uživaj, šta? Dodirni me, Dodirni, samo je dodirni, ne brini. Ali moraš svakodnevno, i to navečer poslijepodne i to još ako je neka uspaljena, teško vama. To znači nimfomanka. Tu valja održavati kešom i ovim i onim. Bolje pobjeći. Ajde, to jednom dnevno ok, dovoljno, ali više puta. To znači on će se rano guldaju od željeza. Stan će se ko lizalo. do mene prazan sto, sretni, lepi moj, hemija je to. Evo, ovo je Dara Bubamara i ona vidjela se, ne mora i Bog napumpat. Hajde, oko daj mi znak, dodirni me. Idemo, Dara je raspija jebi da nju ne slušamo. Ovi svi što me nisu zapratili, sve ću ih blokirat. A fol je reani ono gledaju tamo vamo. Meni dođe na YouTube, normalno, svi koji me zaprate i to, i dođe mi porukica ono, a šupci vi, smradovi, evo reću vam ja uživo, smradovi jedni, ljubomorni, bire padao 1000 puta i popeo se 1000 puta, pravio keš ono, smradovi trebala sam pljunti nabit nogom, sve većinom. To znači, gledali ste videa moja ovo ono, ali ne bi like dali ili da me zapratite ko da ćete iskeširat nekog.
To znači, vi ste smrdonje, odakle god da ste, nema veze, bit ćete smradaju čitav život, bire živi, ba. 50 godina skoro imam, nikad nisam digao cigle i neću je ni dignut. I snalazim se i dalje živim ko bubregu loju, a ti smrdonje, foljerani, gdje zbira ono, napušte se kurca, brate, mog, ličnog, tako je to. To znači, Bire će postati estradna umjetnost, živi komičar, to znači, poznavat će me čitava juga, a mene zaobilazite, bolje vam je, neću vam drug nikad biti. Takvi drugova mogu naći svugdje, bolji su prosjaci da imam za drugove vas neki. Full time gledate, vide ovo ono i govorite, super ovo ono, a ne bi ono follow pricnuli, preplaci ono, kod da vas to košta, nabit će vam cijenu ili interneta nešto. Glupani, baš ste raja, a poznajemo se dugo. Napišite se onda kurca, dobro, ne morate ni praći oni koji me i ne znaju jarane, jer ja sam legenda, jedna koja je umro 1000 puta, knjigu napisao na crteža, imam preko 300, to znači ja sam ledove probio, a vi kopajte i orite, radite. Po zapadu, bilo gdje, nebitno. Dobra muzika, neće kvart raspoloženje, svoj raj, pravu raj koja me gotivi, familiji, to sve. Ljubi vas, Bire vaš, to znači kad bude trebalo i pogurat, tu sam uvijek za vas. Ovi šutere nek idu rad gore 7-8 i nekim žene upravljaju životima i to mamu, tatu nek slušaju i to im ja savjetujem jer ne znaju drugčije sebi ispečni 2 jaja da nemaju žene. A žene nek se krešu sa drugima, a oni nek šute, mada i oni znaju da im se kreše, ali eto jebi ga. Ne mogu naći druge pa šute, šutarili se ko i reče jedan dan putuj ko je ova pjesma, šutniće i kad im se čuna ne mogu ih dignuti. To će im biti na kraju. Eto, tu vam slušam ja otprilike, to znači volim i TV većinom, moji dani ubrzani, jebi ga, eto. Šetam, treniram malo, čist vazduh na 1000 nadmorske visine vikendica, to znači u rodnom mjestu od mog babe, tate, kako hoćete, ali ljepota, preko puta Smetova, divno mjesto. Mene se sviđa, svakom svoje mjesto se sviđa, logično da im se sviđa moje mjesto. Odakle god, gdje god kreneš kući dođeš, tako i kod mene i kod sviju će biti tako. Jebi ga, penzioneri nek žive u gradu jer nemaju gdje ići. A ja volim i ovdje, Zenica mi 5 minuta, 7 minuta. A volim mir je zakon. Eto, mahanje, pa ću vam snimiti kako radi se šana, lalica, ovo, ono, sve ostalo, šta ja radim trenutno. Možda sam se malo ufucao, ali eto, jebi ga, godine čine svoje, ipak ima sve zubole dok i malo izbijelim, sredim, stavit ćemo porculanske, nisu otišli još, samo malo se od cigara požutili između, ali okej, to jebi ga, danas omladina gubi zube od 20 godina. Eto, zaprate, hvala svima koji me pratite i šta ću vam reći, ljubi vas vaš Bire i smijećete se, pušću vam fore i fazone, nove komedije, to znači piš će biti, crkava ćete se osmijeti. Eto, ovo sam ukratko pustio malo da se čujete šta slušam tu, pošto vidim ovi po 20 minuta idu pravo, imam preko 50 sati gledanosti,
Mislim, možete i vidjeti, pustio sam da vidite koliko neki pregleda ima. Ima malo i gluposti, ali ne veze, voli Raja ovako duže videe. Tako, pa ćemo se čuti. Čućemo se u buduće. Why no, zašto ne? Radujte se uz ovu gudalcu pa se čujemo opet, eto, opet ću vam, moram malo okrećiti jer ga požutlo, ovaj kamin malo pušta ili ja puno pušim, nešto jest. Čujemo se, sve najbolje, živjeli, pozdrav od Bireta, čao.